الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hatiranan, sibuda yan kamu amuin dimurungog kamu haunono na kamu binaybayan nakabutang damikian day sabi mga sila amin simusugpat Facebook iban haunhono na amin biya mga kapanyapan longta na hinang sabab na aun hantara na tuwing parusugpatan tungod paparkala sa reyo-reyo hinang amunain, tungod paparkala magpaamusin hinang sing kita niyo maun pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magad habitikan sin sara niya, sarta simingo dakatan kakahinang sin daak niya. Amod to in mapatut batukon sinambuk pambuk din kato taniyo, yarinesab kita niyo rimihil waktu, amuin dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya maunhan tara na to impagpatumtum piya tumtumi angan sin pagtaymanghod haa kama Islam. Manjari niya in pangadjian na to limabay amin tungod paparkala sin puunan sin to manong siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran amuin biasa na to dahing hapanagnaan sin suratul Baqarah sampai miabot kita niyo pa ayat amuin hangpo tagwalo doon hay ni biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in muna dahing hato tumpukan niya to panagnaan amo na in mga sila wala naglupasin waktu nila miyagad doon ha amin turunan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta limulukat hakatan kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi hilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin ngan sa rayaw-rayaw amo na in ngan pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta dahing hapar sa babansin pagmabuka yadto amuin gawot doon halam sin pangatayan nila sarta piaamuin hinang doon haamuin kakahinang napatarang sindak sin Allah subhanahu wa ta'ala nasa obyad to biyeta sin Tuhan na to Rabbul Alamin im mga sila yadto amunin mga sila nakadawhat simparuntungan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw tumpukan siyabot sintuhan na to Rabbul Alamin. Amin biyayta niya wa minan nasi may yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ikaw tumpukan amin nagdawa in sila bariman daisab sa sumakawa doon ay inibiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in daawa nila yadto katantan wala jimatu doon ha amin paganggawta nila sibo dahay mumungan nila iwan sin niyat maksud nila pahiminang sin uno-uno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan na sin hinang piyajato nila in katantan yadto wala nagmisra doon ha amin biyayta nila in sila nagparatsaya asa biyadto piyang himuting sila sin Allah subhanahu wa ta'ala
sabab naim mga sila ini amo na in hinang nila punan in kabuhi nila sin katan panghimuting patuhan Rabbul Alamin. Naroon na ini natukas sin Tuhan na to Rabbul Alamin in kakahinang sin mga sila ini na in kahunahan sin kita niyo amoy in di kita niyo lumukat sin kakahinang nila simingod sumagawain singuran na to amo na tumpukan panagnaan biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sabab in mga sipat doon ay ni sipat bukon marayaw amoin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayat ang putag 7 sampay paayat ang putag 8 suratul Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. In sa pantun nila ini biya sa pantun sin amin manusia nagbuhi kayo karna doon haon kumampit sin sahaya sin kayo yaon asupaya mahinang niya yung kawean niya hinangon asupaya mapatudyo niya roon hakaamuhan sa sumakawa daing haamuin katitipuhan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haon biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya hawakto similak na insahaya roon nakatilibot nila amuin piyudda sin Allah subhanahu wa ta'ala insahaya yadto sarta doon haon in sila kiawin doon halawang katigidluman amo hindi na sila makakita. Sarta biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat lang niya summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nain mga sila ini yaon na kanila into sipat amin bukon mapatot long tahi pagkugkuyag si manusia. Amo na in manusia biso makarungog sa sumagawa wala piyakay impang dungog doon ha amin mapatut tay maun sinbigi jantong niya asupaya umamu in kakahinang niya doon ha amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab sinyadtuin sila doon hayan lang ta amuin ini nagbiso-biso sing kasabunalan ding Allah subhanahu wa ta'ala na dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan amuin di na sila makabing maun pakasabunalan karena inyan katantan bang in Allah subhanahu wa ta'ala in magpinda sing kahalan sinabuk manusia wayron pagkahimanusia laung ta makapinda sing kahalan niya bot malaingkan ginhawabaran niya bang siya magbing pa Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat magpaamusin hinang na inya untay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala nahatatkala nakalando na yung kakahinang nila ro nakabatalan sambil imahinang nila manggura-gura doon haon na mga sila magpatumtum kanila na doon haon dulad na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabayaan nila doon haamuin kakahinang ini bukon kasabunalan in piyagkabtangan sin simud nila iban sin kataan sin kierungan nila doon hayan ini amun hibutang nila in amuin lang talawan niya na amuyan tulong ta damikyan doon haon hikarwa sipat bukon marayaw amo na imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala bukmun amo na mga tao umaw di makakabtang sing kabtangan biya sin mga tao amuin malapal magkabtangan sabab sin kinyaon katantan amuin ini wayroon doon kanila in kaikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala at sabab yun tuwing gumawa deng halom simud nila katantan lupas
wayroon tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in katantan panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikato niya sifat biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala umyun. Amunain mga sila nagbuta-buta sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagbuta-buta sin marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pini nila ingkatan piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab yadto pagkapini nila ingkatan mangi, diol na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabtangad nila to, doon kanila mikit, haamuin din na tood sila, doon hayan makabalik maun pakasabunalan. Pahum la yarji'un, na di na sila makabalik paamuin doon ha ini kasabunalan, sabab doon na sila tutug haamuin kalaungan, sabab liyaong nila ingin hawabaran nila. Na inyan wayroon makapindah sin pakaradyaan sin tiap-tiap manusia buat malaingkan ginhawabaran niya. Bang siya magpaamo sin hinang sarta magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo taufik patuhan na to Rabbul Alamin doon ha aming kasabunalan yaon na minsan pa'y sabya din yung bugat na hinang sinambok manusia amin sa tulaat longta panulang patuhan Rabbul Alamin hatat kala piyag susunan niya ing kakahinang nito tayo maun pa'y sabsasin Allah subhanahu wa ta'ala ang matan-matan in amuin pagpinda niya. Pag ini longsin bahasa paghijra niya hati niya pagpinda daing hainang mangi maun pahinang marayaw piyag marayaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amo yadto mga katawtay manghuran haagama Islam hasabab yadto in mga sila ini pasal sinamin panulang nila patuhan Rabbul Alamin dihilan kita ni umasal lasintuhan na to Rabbul Alamin in luparagbos nila aw kasayibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. At awalong niya in luparagbos nila biya sa pantun long niya sinandom hataas sin langit amoy in long ta pagyanon andom doon sa babsong siya mulan dahin haamin andom yaon din dito hataas sin langit nagdarasing katigidluman iban nagdarasin daugdog iban kilat daing hapar sa babanyad to doon han amuyin ini kudamon nila in pangatod nila sarta hibutang nila in tudlo nila palaon sin lungag sin tainga nila kana sin buka nila daing hakamatay bang sila kugdanan sin luti si iwan sin ini daugdog daing dito ha ini taas sin langit yadto na in mga yan katantan biyata kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin wayroon da makapuklas sin mga kataan amoy kiyabukaan sin manusia di hababaw sin gumi buat malaingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala sabab nalilikos na yung kataan piya panjari niya nalilikos na yung kataan kahalan sin kataan piya panjari sin Tuhan na to Rabbul Alamin naamo yan launtain ini kahalan si mga sila ini. Amunain laungta di sila makarungog sin marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'una khairan. Di sila makarungog atawa di nila matahima marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa amurain marayaw piyag marayaw nila pa ginhawabaran nila biha na amuyad tuin ini mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala biutang kanila rin di hawabaw sin gumi ini
Sa tain sila yaon, amoy inlong ta umaw, mabaya mamisarahan sa sumakawa, wayroon suara matannang, atawa matampal, matarang, ibungat sinsimod nila, sabab in sila yaon, na di nila pagpakayon insimod nila, hipagkabtangan, sin marayaw, piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yato diulan sila habihaning kahalan nila. Damikyan, in mga sila amuin buta, di makakita, sabab di nila hipagpangdungdung, impangatod nila doon haamuin pangannalon in kababayaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Asabab yan, na wayron na tudbingan sin sila ini. Bihan. May tabaha in mga sila ini. Nabihay ni in kahalan nila. Amo hindi sila makatayma sin kasabunalan. Daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Na doon hayaon mga katawtay manghuranha agama Islam. In mga sila ini. Amuin pangdul sin Allah subhanahu wa ta'ala katanaman nila, bang unuin siukat nila patuhan Rabbul Alamin, diul na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in parsababan niya, aun iaalop nila rogaing, amin kaya kahagad sinakal iwan sin pikilan nila. Aun doon daing kanila yan, mga manusia, amuin hangkan sila rin makatay masing kasabunalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin ligap impangatayan nila. Doon haamuin kananapsuhan sin ginhawabaran nila. Sampai doon hayan amo na yung piyagtuhanan nila. Piyagtuhanan nila sabab mamin kaya kahad nila uno-unuin ini sumud palom simpangannal nila. Amo adto impagtuyuan nila laong tahinangon paamuin patudyuhon doon hamin kababaya-bayaan nila. Sabab inyan katantan amo na iniaagad nila. Amuin patuhanan nila rin di hababaw singgumini. Sabab mga sila biya wayroon inu-inu nila si mga pakaradyaan susungon ingkatan niya ito hipanghimuting nila. Bihan. Naamo yan. Amo sadya roon haon ha mga sila amin magpatumtum. Amin mabaya sila doon hayan kakitaan ba't bahasain sila on biya da kanila. Sabab sinaon puhungon nila. Magpakila sila inyaon hatumpukan na si mga nagpatumtum kanila. Naamo yan. Nasabi ito biyay kato tanyusin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung mga tao in mga sila yan lang ta amo na yung mga manusia nagtutuhan hahawa napso nila. Amo na biyayta doon, apara'ayta man ittakada ilahahu hawa. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kaw nakasakop sim mga sila yan. Amuin hinang nila in hawa nila. Hatin niya amuin napso nila. Hinang nila patuhanan din di hababaw singgumini. Hatin niya amuaon in mahal ga kanila rin sinamuin nagdihil kanila singkatan kasadnangan halawman sing gumini. Wala yadto miatok palaon sin bigi jantong nila tumayma. Damikian beita doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Laong tabiya sa panton hambuok pangiyas kibil mga sila manusia amuin yaon doon in kananapsuhan nila doon mikit in patuhanan nila amo na in mga manusia
matari mangibog-ngibog sin pakaradyaan kakaya-kayaan da hindi halaw man sin dunya ini. Amin lang niya roon haon nagtatag-ipon habulawan iban pilak. Mahal ka kanilain bulawan iban pilak. Sampai roon haon intanda sin ibog nila na nakalando day sabin ikot nila. In sa kaula-ula in silaon, halom simpanganal nila, amin tumutog na sila rin di hababaw sing gumini. Na inyad to, habuk yad to, kasaan sa lago-lago. Ini sinmano siya, apabila siya tumutog, doon haamin kahalan bihaon in butang niya, mga katawtay manghuran, harama Islam. Damit yan, biyay ta katot doon na yan. In pakaradyaan si mga sila ini, abuyin, damit yan, nagtutuhan haamin kawasa. Iniaapas nila umagaw pagkawasa. Kita nakamusing kahalan si Manusia. Amin wayroon maksud dukaing halaw sin unya bot malaingkan lumag kawasa. Misan da ko man siwi-siwi. Dahil mga kawasa rin di halaw man sing gumini. Hasupaya maagad in napso nila, amuin kababayaan nila, kasuwakan nila, kabuhi nila. Na doon hay ni, wala nila kaya na naman in mga inikatan mulka sintuhan Rabbul Alamin kanila ini. Na biyasin hambuk suy-suy doon hayaon. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Adi ibn Hatim ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahab faqala ya Adi itrah anka hadal watan. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baitahi Adi ibni Abi Hatim di matunga kulong niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam aun long niya siya sagnat ko haliog ko amuin long ta ini krus yaon daing habulawan inagikako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ya Adi ya kau Adi bugitan long niya in amuin Tuhan yan ha liog mo yan qal yakunu ya'budunahu fa long sin ini faqala wa sami'tuhu yaqra'u suratul bara'ah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Diungog ko lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa niya in ayat halom sing Quran ha suratul bara'ah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Hinang nilalong niya in mga kaparian nila amoy in piyagtuhanan nila di hawawaw sing gumini amin mapatot pagtuhanan nila in Allah subhanahu wa ta'ala sumakawa pini nila manusia pagkahin nila amin patuhanan nila. Pakultu ya Rasulullah inagi ko kanya ya Rasulullah lima yakununa ya'budunahum. May tayad tulong niya na hinang piyagtag-ipunan nila yung mga silayan. Hati niya yung mga kaparian nila. May ta na hinang piyagtag-ipunan nila. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu ta'ala payuharrimuna wa yuhilluna ma harrama Allah payastahilluna. Bukon kalaw niya yung mga silayan, yung mga kaparian yan, amun hiyaram nila inhialal sin Allah subhanahu wa ta'ala, na rin hapanghalal nila,
haamuin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala na mga sila isab haramun nila raisab in hiyaram sin mga kaparian nila misanda hialal sin Tuhan na to Rabbul Alamin wa yahillu na ma harram Allah iban piyahalal kanila in mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayan lang niya hiyaram nila raisab in mga ini doon ay hialal nila raisab mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala biyan na si mga satwa babuini inyan piyang lalangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga umat na kauna rin ha umat sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa na hialal maan si mga kaparian nila na hialal nila na isab in mga sila miya makadunan na hati niya roon haon laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam huulong niya ya Rasulullah inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam padalika ibadatuhum inyan pagtag-ipon nila sayan in pangakad nila aamuin himindo kanila in mga ini mga katotay manghuranji madyato sa ini halauman na to ini kataan in mga pakaradyaan ini amuin in manusia doon hayan bito laungsing kita ini butawiso iban umaw apakaradyaan sin agama Islam para halyaon kanila inakal dirihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala akal sa rayaw-rayaw sa sumakawa inyaon piangakal nila pakinawabaran nila inaminakal dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian bianday sabi mga sila nagkupur patuhan Rabbul Alamin biyata doon haon masalul ladina kafaru kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun in mga sila ini amuin nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya waita tanaim pagyanon nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na im magtatarun sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya im manusia di makabatok pa kaamuhan amuin hasupaya makasingod kanila inikatan hasupaya doon hayaon amuin lumahil laong niya in kasabunnalan amo na yung panghindo sin mga sila manglalaong ini naamoy at turamikyan in sipat yaon na kanila in amoy in biyay ta doon in mga sila di makarungog sin amoy in kasabunnalan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin at iniya bukon di makarungog sila sa di dumungog di tumayma sin pagpatumtum kanila dahil hatuhan na to Rabbul Alamin damikian magbiso-biso doonhan iban magbuta-buta doon haon buta-biso iban umawin sila ini katantan habihatuin kaalan niya na amoy ni in luparagbos si mga sila amin lang niya ini nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallah bang sila baitaan agaraniyo ini baita dengan Allah subhanahu wa ta'ala amin pasampay ring hara dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala amun ang pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam isintiyo juro na ini amin mga sila kafir Quraish amin nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtutuhan pa amoy hindi misan magmumpaat kanila di makamudarat kanila nauno laong niya roon haon sinamindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala tinggalin niyo na in kakahinang niyo yan amon ng pagsirik patuhan Rabbul Alamin sabab inyang katantan kalaungan inyan katan kajahilan na doon haon unin jawab nila
bal nattabi'u ma alfayna. Laung niya doon na yaon, inakaron na mo, dalaong niya, amuin kiyawin kamo. Hisin nagbiin kanila, amunain kaapu-apuan kaamaan nila, amuin nagsusumba roon haon, iabutan nila, nagsusumbasin, barhalaing kaapu-apuan nila, kamaasan nila, naroon haon, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, awalaw kana abauhum la ya'khiluna syai'an wa la yahtadun. Uno baha misan peng kaaunan sing kamaasan kaapuan nila biha, kamaasan nila ibang kaapuan nila, wayroon akal atin wala piyakay inakal doon, simingod na sila doon hayan, iban wala sila at inyari sila ini ukon sin hidayat deng Allah subhanahu wa ta'ala pasal sinya uning kakupor halom simbigi jantong nila. Amuin wayroon na panayo nila doon ha katanyan na doon hayaon in mga sila ini na amo na yung mga manusia lupas dahil di halaw man sing gumini labi luba na to dito kaadlaw ka na mga katotay manghuran na agama Islam. Na matawad saan di majaturi kato taniyo. Kakahinang paningod-singod, bukon na panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo kailo impyag tutuyuan singod-singuran sing kataan. Amuin puspuson doon haon, in pagpusba nila sing kabayaan nila da hindi halaw man sing gumini. Iubo sinalta doon iban sin waktu katantan. Ha pakaradyaan nila bang mabot ngayon waktu pagtukunan nila. Maghinang sinamin, uno-uno na hinangon nila. Wala na kamo hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyaon mag-agad-agad sila katantan hasupaya kitaon si manusia. Amo uning kasabunnalan. Sabab ini pagdaraawa si manusia, hangkan kami naghinang simbihay ni, namataw din naghinang. Kita ba kamulong niya, in manusia halong sin dunya ini, imbanus sin hula Islam yaon, inhinang bihaon, inhinang, mataw din naghinang biya sin yaon, dahil sinamuin pag-ianon niyo yan, amuin ini panghindo, kasabunnalan yan, dahil hakuraan yan, ini mataw din naghihinang kaniya. Na Tuhan, bukonin dalil na to pasal sin taod sin miyamakad. Bukonin dalil na to pasal sin mataod naghihinang. Batamo aning kasabunnalan. Intumtumon na to, tiyo dain makasud palaon sin sulga. Qillatun qalila minan nas. Tiyo daring nga mga tiyo, ba't biyay ta doon sin Quran mahamulya. Thullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Tiyo daring nga umat na kaunay makasud palang sulka. Iban labiing ka tiyo deng hamang umat haulini. Amo kaya thullatun minal awalin wa thullatun minal akhirin. Tiyo da tumpukan dahin ha mga umat na kauna, damikian tiyo day sabtumpukan dahin ha umat na kahuli. Pag yanundunan, amo na yung umat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inyan matarang biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law niya ibtarakatil yahud ila 71 firqah kulluhum finnar illa firqatan wahida. In Yahudi na pulakkanat na pakapituan tagtung katumpuk, in kapituan tatumpuk inyan manuytuyan palawm narka, pambuok da tumpuk in amuyin makasud palawm sin sulga. Damikian iftarakatin nasara ila 72 firqah.
kulluhum finnar illa firqatan wahida. Inasrani ramikyan mapulak kanat da sila hatumpukan pag-aagama bahasa pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai mabut siya kapituan tagduang katumpuk in kapituan tag-isa katumpuk harap palawm narka manuituyan hambuk datumpukan im makasud palawm sin sulga. Ubus biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum finnar illa firqatan wahida. In umat kulaung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mapulak kanat daisab pakapituan tagtung katumpuk nagdaraawa katan hakasabunnalan nagdaraawa katan makasud sulga sa sumakawa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ing kapituan tagduang katumpuk palawm narka manuituyan hambuk datumpukan im makasud palawm sin ini surga. Na doon haunlong si mga kasahabatan ya Rasulullah, baitaan kamu bang hisiyuin hang katumpuk yan. Unuin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Inhang katumpuk yan, amunain ako iwan si mga kasahabatan ko. Na uno ini akaran nila, amunain piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Laung niya ipagbiin ko kaniyo indo apakaradyaan ini bang niyo ni paganggautaan iban tutukan niyo roon hadya kamu harwayan di na kamu malaung salama-lama na unubahayan laung si mga kasahabatan laung niya maana alaihi wasabi amunain tiututukan na mo hinang sin ako ibang mga kasahabatan kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amo yan mga katautay manguran katarangan kahinapusan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin umatku na makasud katan sulga. Amura hindi makasud, hindi mabaya sumud. Laung si mga sahabat ya Rasulullah isiyo sabi hindi mabaya sumud nakapakain ninakal nila mari sila mabaya sumud sulga. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo siyo magtaat kako na sila na ni makasud sulga. Isiyo siyo magmasyat kako na amuan hindi mabaya sumud sulga. Na isiyo hindi mabaya sumud sulga. Amo na ing kapituan tagduang katumpuk. Isim mabaya sumud sulga, amunain hang katumpuk dawiyay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapin daing hakapituan tagdua amuratim pasurun sin Allah ta'ala palawm sin sulga mga katautay mangurana kami Islam na murah-murahan doon na hadyahan timubtubin amuin pangadyan na to hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala manghumbay dako kanyo katantan aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.